min e durriya e ɓe on ɓe lanjentade ya hayyu ya qayyum. Suratu Nasi makkiyatun. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu min mimolori bi rabbin nasi, Allah jo jeyɗo yimɓe ɓen on, malikin nasi laamiɗo yimɓe ɓen on, ilahin nasi reweteɗo yimɓe ɓen on. Eɗen andi ko hombo ɗiɗo tati kala ko Allah. Mi molorimo yo dandam min sharri immorde bani alwaswasi so in sinowo alkhannasi muto suppito ɗum iblisa. Leer nde o suppiti e ma koko boni tun mijotoɗa. Leer kadi nde o muti o iwi takko ma fen ɗon kadi koko moƴƴi mijotoɗa. Alladi o allajo afwan alladi o ɗo bone yuwaswisu mono sowin sina fi suduri nasi e nder ɓerɗe yimɓe ɓen minal jinnati himo ka jinnaji wannasi e ka yimɓe. Cheytane iblisa yimɓe no woodi, cheytane jinna hino woodi. Kala yamirɗoma ya waɗu ko boni, kala haɗuɗoma ya accu ko moƴƴi, hayso ko pular o wolanma, hayso ko nene goto ma, hayso ko ɓeygu ma, haray on ɗon ko gaño ma. Yo Allah subhanahu wa ta'ala on dande en bone dendanangal e ko wiyete kon iblisa yimɓe muɗum e jinna muɗum. Amin. Haray musidɓe julɓe, Allah ko jaabinowo du'a, Allah ko moƴƴo. En timmini qur'anare nden hande e tafsir haala pular sabu yurmede makko. En torki Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓan en golle meɗen ɗen yangagol tafsira nde. Torke Allah subhanahu wa ta'ala yo jaɓanan o waɗanalan ɗum joddi moƴƴiri, o waɗanalan ɗum joddi aljanna e lahara. Onon kadi jentiɓe ɗum ɗo ɓen, onon kadi Allah subhanahu wa ta'ala newinan on famugol ko woni kon e muɗum, o yoɓiran onon kadi aljanna e lahara. Torke on haray onon musidɓe an, kala jentiɓe o tafsir an, kala palji ko woni ton, on torantolan Allah yaafuye. Ande eɓɓore ande wonali faale an on wonali siwona moƴƴingol e fi yanyugol nde ɗo qur'anare embere komi wawi feere muɗum kon. Haray jangin on kenen go mi fuɗɗike wo e 1 heure, kenen go mi fuɗɗike wo e 0 heure, kenen go mi fuɗɗike wo e 23 heures. Ko tuma ɓeygure nden fof naati waali, mi mara chambre mo mi joganni hoore an khassa kami woni, mi mara galle kami woni khassa kami woni, kaka terasi mi joɗoto mi falito hara fof ɗanike simi immo. Kenen go miɗo janga ha soƴƴo, on yiyay faljere hoy ton kenen go tasa na immorde an tawa ko ngongure nde woni foolinan wippola mi wola konguɗi ɗi mi eɓɓano wolugol ma mi yalta e tafsir mo mi woni on ma e qissa mo mi woni on. Donc kono mi arta e muɗum, so yii sifa ɗum ton tawi tun konguɗi ɗi lurri gokkun ande hari ngongure nde wippikelan haray miɗo tori on yaafuye ɗum, miɗo tori on kadi yon toranolan Allah yaafuye e muɗum. Haray en timmini alqur'anare nden hande e alkamisa ko ɗum woni no wetude juma ñande sappo e jeetati lewru wiyeteer ndu sabbordu raajidi e hitande wulure e 1434. Ɓe mana e ɗum hawri jeudi le 10 mai l'année 2012. On andi date ka fuɗɗiɗen nde ɗon ko e mardi le 3 avril, mardi le 3 avril l'année 2012. Lannugol ngol woni jeudi ko ɗum woni le 10 mai l'année 2012. haray ko embere ɗe balɗe wonɗe hakkunde ɗo lewru e balɗe seeɗaje woni ko Allah newinani en janngugol ɗum ɗo gayna. Haray numéro téléphone ji an ɗin mi fillito ko 67 60 53 09, 68 60 53 09, 63 60 53 09, 60 60 53 09. ɗiɗo numéro ji nayi kala musidɓe julɓe, kala ko nodduɗollan e mum e yurmede Allah en waway humpodirde, wonande kala faalaɗo humpitade lan kala qissa mum fuɗɗi nder ga tawi lannitaki himo faala humpitade ko hedditi kon, ma o yii ñaw e komi jangi kon himo faala yiidude an o faljitala, ma himo faala yiidude an o ɓeydanalan gandal, ma mo faala yiide an o ƴetta gandal e an embere ngel o naniri lan ɗo, ngel o jiiri lan ɗo, ma himo faala yiide lan o weltano lan batte gollal komi waɗi. Haray koye nder ɗi numéro ji ɗo mi noddete inchallah en wawa humpodirde. Inde nden ko Abdoullahi Kala Bun Alpha Mouhammadou Wuri Kala Diallo, jibinande Lagine, préfecture Mamou, sous-préfecture Niagara, district Laabigo, Hoɗogon, village on ko ɗum woni ko Kala.
fewndo ɗo nini miɗo ñiiɓi Conakry e quartier wiyeteɗon Baylo Baya, ɗum koye nder Simantiri, Baylo Baya centre secteur 3. haray ko ɗon komi ñiiɓi. haray musidɓe julɓe, haray ko haa ɗo arduɗen ko ɗum woni e tafsirugol nde ɗo Qur'anare. si Allah subahanahu wa taala okki cellal, okki doole mum, okki newende mum, saabu yurmede makko nden en daaray kadi no waɗi ɗen tafsiru defte goo bere woni Allah subahanahu wa taala on newinire lan. aqulu qawli hada astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana